So mutumia utwaria nake ngikora ena cukari na kironda gitarahona ngimuthikiriria ngimwira ndenda wikage uguo mamwe o muthenya ukanywa ikombe 3 cia mahuti ma mufera guava. Tiga rugati guava. Guava ni yoikaine ni ikurukagia cukari wega. Mahuti ma bera. Yes, mahuti ma bera. Gicoka ngimwira o muthenya ukaria bera imwe. Na thutha wa mieri 2 kironda kiu ni kiahonete. Kiria guava. Guava yo actually ugikorwo wikite all the factors held constant. Reketu cite factors held constant. Tondu niki murimu wa cukari ni lifestyle disease. Etiguo koguo he undu he kindu gia tirigire nigetha murimu ucio uke. Lifestyle disease ni kuga atiri ningi ndu wa cucu ratuthikiriria taranyita ati kindu murimu uyu uri urehagwo ni kindu kiagire kana kindu ni meikarire. That is it. So o ucio warehirwo ni meikarire to meikarire gucenjia nigetha uhone. Niki gitumaga twende dawa ya handu ha twende gucenjia muikarire. Yes, no anyitara ndireiga. So guava ni guguteithia. Guava ni ikurukagia cukari. Heka mumera kangi ngai yombite. No ngirora indo iria ciothe citeithagia guikurukia cukari. Wona weka macio mangi mothe ni nduru. Hena aloe vera, kiruma kana mugwanugu. Kiria ni nguku kinyuo ni. Hena mundu gwitwo karera. Ni karuru muno. He ungi witagwo chembambita ndigeretie gucaria ritwa ria gikuyu no ni mwe hindi wingi ngagukira nake omuone na thutha ni ari tumahiga to ni athondekaga kidney stones na kidneys na gallstones na sukari na ni mururu muno etagwo chembambita no ngienda kumuona actually ungiuka nduka-ini yakwa no muone ni ukoragwo hau. So ndenda kuga atiriri Ngai ni atuhete irio iria cingiguteithia gwika uguo no riu ri no mwaka wike thiini tari mundu ucio wina kironda kiu ri ndari na sukari ti kuga ati ni kuga ati kironda kiu giti no ko gitirehetwo ni sukari no korwo kironda kiu ni kirarerwo ni kiria araria ni ta uria thomithagia tumia ngamena atiriri woka wanjira wina fibroids. Fibroids ici ri cirarerwo ni kiria uraria hindi ria woka hari ni hena fibroids nguthikagiriria tukamba tukarora ni stress tukeheria ni mami wanyu mwina thina nake ni muthuri kana mundu mwana koma nake ni mwana kana niwe utareyenda haya tweheria macio mothe ngarora irio ngakwira atiriri thiku ici 21 ciguka uthi ujehererie iria ujehererie ngano weherie sukari wone fibroids sige shrink. Ndune kwa operation ya mundu asa zimeshed tondu nithu turarera rimwe ni turarera mirimu. So ni wathi kwi ndagitari ni eka wega ona rucini ruru ni nguhuthira example ingi ni nguhuthira example ngi manager wako ira arahurira ranjira ni agia murimu na ndamwira thi thibitari ndamuria ni uheirwo antibiotics ndajira ndamwira wani na antibiotics ri woe kombucha ni ki kombucha ni kindu gitagwo probiotic no ikani gugite horo wa coro mugagati na ndacokire kumenya gutire kindu kieru ni by the way guguthomithia haha mothe ni uwi he hindi ya moi kwari na kindu kiarugagwo hindi yo getagwo gicini andu makihurira iguru makiuga ni kia ngoma niyo itagwo kombucha. Kombucha ni kindu tugagatitie wona twagugagatiria yakona kindu kina bacteria iria ciothe njega wona wamenyua gigacokania tondu hindi wanyua antibiotics ni unginyua antibiotics na nikio wahuthira dawa nyingi dawa ihinda iraihu ciguthukagia wanyua antibiotics nyingi ri ciuragaga gut bacteria yaku. So wariki antibiotics ni wagirwo ni kunyua probiotics nigetha cicokanie haria gut cio ria ciaugire ithu tunyua antibiotic after hoero gacokero ukanyua antibiotics. So antibiotics ici cio thina ni ithui uria turacihuthira uru ndio kunengea dakika 5 Shesheni hakuhe nawe.